Kulutu galatha sengikhona sengephathi kuyona channel yakhe hamba phambili ke so mina kuveza umntuthu ngakhuluma lebathi ilaspa namagumede mhlawumbe emangabe usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu sakusabalela ivideo lapha ekhomisa izindaba ezidlala kuzamazama komhlaba ezenzeke eGoli lapha na ke beka ukuthi ke izakhamizi impela zaseGoli zivuke ngelikabhatakazi ebusuku laphana ke ngenxa nje yokuthiswa umsindo obungajwayelekile okade wenzeka khona ebusuku ke babodwa bathi bekade kuzamazama uMhlaba thina akasazi ukuthi mhlambe kwenzakaleni kodwa ke mhlambe omunye wabantu abakade bekhona kulesi sigameko mhlamba usixoxele kabanzi lapha na comment section ukuthi kwenzakaleni mhlambe ukuthi awubonanga na iVideo sidibane futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo ungakhohlwa subscribe nibe nosuku olumnandi thanda khona.